قلت أمها الثاني الجراء عشان أركبهم دعوتو تبردتو تهني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرات ابن الجراء من قلت لفتيتي من يا إما يسمى لي ميجوان جانداو ونما هذا الناس من جانداو أما هو يا أخي دبيسي خلينا نرافقين هذا بنتي فيها أكاد تتادي إيش الرئيس قلت بريجر إنني بريجر إيش تقوم كوري إيش تقوم كوري قلت أتي سيادة خيسان كيسة قلت أتي دي بيتا دكتور تواني إيه قابا سهاد بيسمي قابا بيسمي لا واني عنده عمره كلام عايشينها هاي ما هي متو برمجة هذه ها عايشة مت إيه ما هني بلسي على أولاد نتكلم إيه أتي قلت وام بديك أبو خيسة حالته هنا خيستي بكت إيه ما قلت ما لقيسه يوفر ما تيجي تبيني واني نان زي أولاد تشوفوا ذنبي أنهم تكالا بدين بيه تكالم بدين ديموس قلقل مان دفع بس دلق ركوب بس هنا مردكس ذات كلام رانتا ومنك جلا تكالم بله تكاس على ترين بيه فالكانوا اللي يتكلم فين بيه هالكان سدي بيجوا سدي بوتو كانوا بالبلين بكان أتنجرنا يادنا بكان أتنجلينا بكان ياني كانوا بيجلسين كانوا تنيمين كانوا بالبلان تنيمين ويا سدي في هالكان ويا سدي هالكان سدي على بلاد فات مولاد الدنيا أنا نرابنا عنجو ولا كانت تنيتاتي ويا هي سامع ترانوا قد ده زاد قبل ما هو منا نمارك منا يبلو تنجراتي نيادنا جا تنون ما أنتو بدره جيرا وارث جيرا هم بيني سنيفي ويا سدي هالكان سدي على بلاني خلاص هيك تنانلو هيك جيرا مي كان عند بالبلين زا خنا إلا زا تنا ويا مي كلا قبل تاتي خلاص واني وانا كرر رنجرو لا لا وجد الدم جرا لا ما إنه جد الدم سوي سحاباتو خلاص هيك ويا سدي هالكان سدي على بلاني بلا تتلم ولا نقوله هو أجرا تاني ملا جتني أري أقول له ولا رده ولا رابنو ديده بكون رابط تسني دبي نجى هو كان جمّا نجاني جوله ويا دو نتم تسني برباد بتوجه جا ويا دو نمنا بيتنا تميزن ندوبه سان سنو هالكان راكا فلت ويا راكا فلت هالكان تيسي راكا فلت تانغال توينجي بالبيت ما نونينجي كاتو كانوا بالبيت نانغال تنيارو ويا سان تكون ما ترى ما لبراشي ميتي ولا سرامبانو ويا سدي هالكان سدي برا بولتساني اسمه برا ديفي جيتني ولا رابنو ديده أما سويا هان قلقرة أنا في مجا إنه اسمه هي هنا تو منا في تلاتاوجر نرى بالبلاد صحن أمتا ميكافون أمتا نياكاي سيبيا تكوتا سوال قربيت ولا نجني نسيب نرى بالبلاد أكاسي منا هيدرام بيا أكاسي كيا دفعي كمان أقولني كيا دفعي إنه تتتني عفو جرا أول ما سينا ولام بنا جبت دبي تكمله أنا ستومي إساس ستومي ولا تشوتو ديجان ولا ياسر كم شاني هنتي نانو نلانو أنا سنمر راين دلتين نيس سنمر راين دلتين أنا هنزود دم باكتين أكيد تنو تشوتو ولا إنه توميتي إنه اسمه هي خميس كيا كته أنا سنبوده بجاله مكان تاعي هاكي ما إني ساكي ما نجيسو دينا هاكي ما ليه نجيس ينالله لاله أكيد تخلص أنا سوتشوت يبورد ده واني جوله إيسه جوله رافسه كيا برا ديمه يجتو تشوت يفرد ديمه mana nama deketin mana nama tahu je telefona itu hati ini semua ya ini saya tu nomor baru dia saya sih nak tahu ya nomor baru ini telefon itu hati itu sampai dah buat kerja boleh terbaru hana tidak ada bane telefona kan ini semua ya sudah nomor baru sendiri aku nanti lagi mana bane aku bano lima beliau aku dulu bane ini semua ya beli aku itu jihaz ini aku kalau sini dua jeni akasi kae mana sabe jamang guya dio kasi natume sun kami kamata guduruda sun akasi nanje bari sun abba mana hiya eti himefi samboda inno bodara yero sani fi sahib ni sa khonis are lole ra khafallaje bodara debe ego guya mus dibule boda akka khana nindem noti isin dun sa den mani ti sin su dittira adi tisna rarsina je khara khana ni tu fe tu da fe tu wa mu dembe sahib ni sa أما جوان دبين جبتنا وجهنا هيرد برتي أورومو كيزتي جالسي بكفة الرأيو إفه على تتكفون هنجوت إسيس بكتنا بديك أمس حتى قاسين بالبلة وقاسين إنه كمتي ذاك يعني وأنا سامو تدلله من بيتو لا أنا لا مركز وأنا سامو تدلله من بيتو بكتنا تي بدين تأسيس
maaliif akkamitti badiinti akkamiin irraa mirga guutanis illee mirga irraa qabaafan. Maaliif hidhamee hidhaa keessa ture bahuu danda'a. Telefoona irraa fudhatuu danda'a. Maaliif ala turee silaa irraa bantee ol naqxee gaafachuun dirqama isirra jiru. Hin taane jeebartu beekatu sun. Akkuma mirga irraa guutan illee mirga irraa qaba gaafachuudhaaf itti aaree ularra cufuudhaafis mirga qabuusi. Dogongoree anullee anarra hin jiru. Dhageessaa dubbiin sirrii jetteetiisi. Saati sirrii jettee taani. Akka tokko jira yeroo akkamitti sirriidha yaani maal beektaa addunyaa irratti yaada irraa baasi. Dubbiin addunyaa kanaa sun gartee namni dhugaa dubbatees dubbiin kun sadii wal fakkaatti dhuguma atis haala qabda jennee atis dhugaa qabda yoo jennee rakkoodha. Amma isin kana guutuu isin gidduu waan jiru amma naagalee jira. Jarjara qabda. Ati tikiin sirrii bateeti cufuu tana sirrii dagaa dhibbattu sirrii maal kan mijjuu raatiin qabin maal beektaa akkuma reengadda gartee innis jijjiirajiraan dhufee gartee nama mana taa'u gartee dheessan ati jijjiiramu saniini jarjar arraan oduu nubatin Aisyah dhufte jettee gaafii takkaan malatti ulaatti dhuftee yaadsa kee qabbanchooroo jettee harka sadiif guyyaa sadii namni kana waan bilbilemoo laawwaa tokko jira biyya maal jechuun waan isa mudate amma halkasan guyyaa sana amma isarraa isaan bule jedhu akkas biraa gabbee waysi deebi'e ayyee amma ayyee ati waa guyyaa sana achi dhufte dhugaadha isaan bule siin jee shaarraa bule jenne gaafanne yoo barisi ayyee shaarraa bule nama ulaa raafanii nama gaafata ulaa uraan barisi ayyee amma haakasi jira amma haakasi jira jechuudha inni sala dhaabbatee waan amma ni dhageessii misa shaarraa bule guutti na dhufe saayikoota yeela jiru ni dhagaye jechuudha ni dhageessii jechuudha ammaan tana dhaga'u jirti nu wajjin dhaga'u jirti bara numa wajjin haa fudhattu haa ta'u inninis ala dhaabbatee akkanaan ta'ee waan akkanaatu na mudateetiin hafee narraa banii jechuun isiin silaa irraa bantee ol naqxee waan kana hunda irraa gaafachuun isa gaafachuu waan inni guyyaa sadii ala buleef bar jarri dirqama isirra jiru kun jarri kun jarjara qabanii dirqamni akkana waan jiruudha jarjara qaban amma hamturri yeroo gerne isaarra jira akkamitti isiin guyyaa sadii buleetti akka abdii bulee dhaabbata bar isaas ittuma guyyaa sadii halkan sadii bara walitti jaa amma inni kan guyyaa tokkoon dhufeetu gartee rahiima gartee booskiin kaasee yoo jira dhuguma sana akka qabdi maaliif beekan bara ammas guyyaa sadii ala bulee halkan sadii sana taa'ee deebi'ee anaaf ilma isuma xiyyaattis maratti dhufee nuti addunyaa kanarratti jaartiin ta'e jaartummaan ta'e yoo gartee ati laal akkana gabbaatii gartee eegata akka bultii jaarsa kan dara deebitu jaarsa manaa hin qabu bar guyyaa kasa gabbee malee maaliif beektaa waan biraatii miti qalbiin namaa tun qalbii dhiira darreedha akka gabbee gartee tabiraa kana dabre duba akka dhalaa kasii yaaddi beeka odoo gartee beektaa odoo hanjamuu faana gartee walii ta'a namni kun kanarraa gartee namni kun beeka harumsirra yaadubaa jira dhalaan harumsirra abshaalaa jira kanama qabatu beektu jira takka gartee ta'ittii maawtu jechaa otuu jechaa otuu takka immoo ta akkanumatti gartee yaadaa fi oduumaa gartee waan akka walii galtiin jira sigalte akka gabbeen gartee sanfaa biroo dhaqee gartee yaadni isiitiif haalli isii keessatti waliin ta'e natti hin deebi'u gartee meeqaa gartee kasi jaatanaa fuudhee badeebi'a ana waa hundanaatu baasaa ati maaf dararte jettee meeqaa kana barbaanii iddoo amma jaarsatti nama halluu jamte ta abbaa ilmaan meeqaa fuutee baaftee guyyaa sadii harka sadii ala guyyaa sadii gabbee walaatu guyyaa sadii abbaa manaa kee akkamitti alatti dhiitee namaa kannita sura kennamee bara guyyaa sadii ala bulee dhufee bara mee mucaa usuma keenya jira maayet esi biyyaa boorisi sirriye wanni dubbachuu balaas hayyee inni si hojii jiraatti hin malle hayyee kamitti hin malee dhiboo kanatti hayyee humaatis itti namne ajaa'iba dhuga beekanii akkamitti itti namne kanatti itti namne ilmaan illee haa fidu mana kiyya kun agartanii agaraa minninis haa fidu waraqaasii qabarraa fuudha namni waan hubani adeera sii teessu adeera sii kan inni hin beekneessu yaani irri heddu silaa ta'e ilmee isuma ilmaa wee ilmee isumaati isuma isiisan silaa ta'es kanuma inni
Namni tokko jira. Nama lafee ilaalan malee lagee nama lafee ilaalan malee nama ta'eef ni dhaabbataaf nama jedhanii tilmaamu hin ta'u. Ati akkasii ilaaltaami? Akka fayyadda. Kalaamu. Dhageessa. Guutuun. Ni wasitti nu dhugaa arra himaa siiti sin kaan tana. Eegatullee qabda yeroo turte dhugaadha. Reemni jirti yoo sodaan illee tuun. Maamu qofa waan ta'e. Taakadi. Amma gaafa isin kabajaadha malee dhageessa. Hundi isa godhee hidhaa seenuu duudhaan qabateera. Gaafa Narrattee malee lolii. amma gaafa isiin foorumtu gartee siinuu gaafa isiin foorumtu gartee